ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. дар студия бо шумо ман илҳомҷон ҳошимов ва тӯли ними соат бо аҳли ҳамкоронамон аз стансияҳои телевизионии мустақили тоҷикистон доираи мавзӯи навбатии барнома суҳбат хоҳем кард. мавзӯи имрӯзии барномаи мо ба масъалаи иқтисодоти сабз бахшида шудааст. мо давоми ним соат бо аҳли коршиносону мутахассисони соҳа ба паҳлӯҳои ин мавзӯъ руҷӯъ хоҳем кард. инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. иқтисодиёти сабз то куҷо ин ибора ба мо шинос аст? аҳолии рӯи олам меафзояд. бо чунин сурати афзоиш захираҳои табиӣ низ бояд самаранок истифода шавад. иқтисодиёти сабз бо камтарин захира натиҷаи хуб ва ба саломатии инсон ва ҷамъият фоидаоварро ба даст овардан аст. иқтисодиёти сабзро дар кадом соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар инкишоф додан мумкин аст? иқтисодиёти сабз ба ояндаи тоҷикистон чӣ манфиат расонида метавонад? коршиноси барнома дар студия сармутахассиси фонди қарзии хурди имон комилҷон шарипов ба саволҳои болоӣ ва дигар паҳлӯҳои иқтисодиёти сабз ҷавоб мегӯяд. имсол нимаи моҳи ноябр расонаҳои тамоми рӯи олам хабар доданд, ки аҳолии сайёра ба 8 миллиард нафар расид. сокини 8 миллиардаи сайёра дар Арманистон таваллуд шуд. аҳолии рӯи олам агар бо чунин рӯи афзоиш раванд, дар соли 2050 аҳолии рӯи олам ба 10 миллиард нафар мерасад. бо чунин афзоиш захираҳои табиӣ низ бояд самаранок истифода шавад. барои ҳамин 2 даҳсолаи охир байни иқтисоддоно ва гӯем он нафароне ки мавзӯи иқтисод сару кор мегиранд, ибораи иқтисоди сабз рӯи кор аст. ин иқтисодоте аст ки бо камтарин захира натиҷаи хуб ва ба саломатии инсон ва ҷамъият фоидаоварро ба даст овардан мебошад. мисол меорем, агар солҳои пешин помидори бодаринг дар фасли зимистон чун маҳсулоти воридотӣ шинохта шавад, бо таҳиии гармхонаҳо аллакай мо чанд соли охир мушоҳида мекунем, ки помидору бодаринг дар 4 фасли сол дар кишвар ҳамешагӣ аз ҳисоби чун маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои мо таъмин аст. гармхона як намуд аз татбиқи иқтисодиёти сабз ба шумор меравад. ҳамкорони мо аз телевизиони регари шаҳри турсунзода Диловар Рашидов бобати ин мавзӯъ як гузориши таҳия карданд. ҳамроҳ тамошо мекунем. дуруд ба шумо. солҳои охир ташкили гармхонаҳои наву замонавӣ дар шаҳри Турсунзода вусъати тоза мегирад. деҳқонон аз ин самти хоҷагидорӣ фоидаи хуб ба даст меоранд ва барои ғанӣ гардонидани бозори истеъмолии шаҳри Турсунзода ва пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо ин нави маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ мусоидат менамоянд. мо дар ҷараёни гузориши имрӯза доираи фаъолияти гармхонаҳои шаҳри Турсунзода маълумоти бештар хоҳем дод. яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати Тоҷикистон таъмини амнияти озуқавории мамлакат мебошад. шаҳри Турсунзода дар баробари шаҳри саноатӣ будан минтақаи аграрии кишвар ҳисоб меёбад. дар шаҳр деҳқонони асилу заҳматпеша фаъолият мекунанд, ки ҳар ваҷаби заминро самаранок истифода бурда ҳосили баланд ба даст меоранд ва дар таъмини бозори истеъмолии дохилӣ инчунин афзоиши иқтидори содиротии кишвар саҳми босазои худро гузошта истодаанд. таҷрибаи муҳим ва самарабахши деҳқонони шаҳри Турсунзода ин ташкили гармхонаҳо маҳсуб меёбад. дар ҳудуди шаҳр 38 гектар гармхона мавҷуд буда, масоҳати бештари он дар ҷамоати деҳоти ба номи Ҷӯра Раҳмон ҷойгир шудааст. мана ҳозир дидед ки дар гармхонаҳои шаҳри Турсунзода ҷамъовори бодиринг рафта истодааст. баъди бодиринг гармхона помидор ва қаламфури булғорӣ киш карда мешавад. дар бештари хоҷагиҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти ба номи Ҷӯра Раҳмони шаҳри Турсунзода ҳосили бодиринг қариб ки ба этмом расидааст ва хоҷагидорон имрӯзҳо барои киштии ҳосили дуюм дар гармхонаҳо омодагии ҳамаҷониба мебинанд, ки ин барои таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ мусоидат менамояд ва дар ин замина сокинони маҳаллӣ бахусус занони хонашин дар мавсими сардиҳо низ ба шуғл ҷалб карда мешаванд. аз замони ҳамин гармхона ба кор даромаданаш ҳаминҷо кор мекунем. маоши баланд
و شرایط خوب دارد. شکر خدا تابستان و زمستان کار میکنیم. اینجا هر روز از 4-5 تا 10 نفر به کار می آییم. همش خوب است. خصوصیت اساسی گرخانه این امکانات پرورش محصولات ضروری بخصوص بادرینگ و پمیدور، قلمفور بلغاری و دیگر نمود زراعت‌ها در فصل سرما میباشد. زیرا در این دوره ساکنان با جای کار تامین گردیده محصولات تر و تازه به بازار برآورده می شود. همزمان دهقان نیز از فعالیت گرخانه فایده خوب به دست می‌آورد. اگر در بعضی خواجگاه‌های کشاورزی علاقه حاصل بادرینگ به آخر رسیده باشد، در دیگر گرخانه‌های شهر ترسونزاده کشاورزان اکنون به جمع‌آوری حاصل پمیدور و بادرینگ شروع نمودند. ولیجان میرزایف از جمله دهقانان است که در زمین یاددستانش گرمخانه بنیاد کرده در آن پمیدور و بادرینگ و دیگر سبزیجات‌ها را کشت می‌نماید. بادرینگ ما 5-6 روز چینده استیم، بازار به برآورده داده استیم. نوش نغزه، اینجا آبی قطرگی کردگیم. بادرینگ نوع اسرائیل. اینجا یگان چی نداشتیم، گرمخانه خلود نه، اتپلین نداریم ما. دوم حاصل با پمیدور می‌کاریم. با عقیده کشاورزان تشکیل گرمخانه خراجات زیاد را طلب می‌کند، ولی در صورت ثمراناک استفاده بردن به دهقانان فایده خوب می‌آورد. از همین جاست که سال‌های اخیر دهقانان شهر ترسونزاده از این تجربه به طور وسیع استفاده می‌برند. صفر از 130 گکتار گرمخانه تشکیل کردم. ما دهقانان همیشه کوشش می‌کنیم که نرخ سبزیجات را در بازارها ارزان نماییم. طبق اطلاع متخصصان از گرمخانه امکان 2 مرتبه و زیاده از آن حاصل گرفتن موجود بوده. برای زراعت پمیدور 25 درجه گرمی و برای بادرینگ 28 درجه گرمی کفایه است. در این برابر یکی از ساحه‌های سردرآمد کشور این سیتروس پروری میباشد. پیشتر حجم استحصال میوه‌های سیتروسی در کشور خیلی ناچیز بود. از این رو ضرورت پیش آمد که استحصال این گونه میوه‌ها را در منطقه‌های از نگاه کشاورزی مساعد، یعنی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز بیشتر برآمونند. با این مقصد در شهر ترسونزاده همساله ساحه لیمو پروری رشد می‌نماید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان استراتژی رشد اقتصادی سبز در دایره گروه کاری بین اداره‌ای با شمول کارشناسان وطنی و خارجی تهیه شده است. این مسئله هنوز آغاز ماه فوریه سال روان از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور در نشست خبری بیان شده بود و رهبریت این نهاد به ژورنالیستان گفتند که عین حال این استراتژی بررسی و در حال قبول شوی است. و علاقه چندین لایحه‌های سرمایه‌گذاری دایر به راه‌اندازی اقتصادی سبز روی کار است. ساختمان و فعالیت داشتن نیروگاه‌های برقی آبی مثال روشنی این گفته هاست. انشاءات مذکور از جهت اکولوژی تازه و به سلامتی و حیات آدمان بی‌ضرر می باشد. ژورنالیست برنامه محمد مرادو چند پیشتر در یک همایشی بزرگ سیاستمداران آسیای مرکزی در سطح وزیران امور خارجی و رهبران دیگر وزارتخانه‌های کشورهای آسیای مرکزی که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برگزار گردید اشتراک نمود و با عمرزاده اولوغبک خوجه معاون یکم رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آید این موضوع صحبت داشتند. همراه تماشا می‌کنید. برنامه دستگیری اتحادیه اروپا وابسته به مسئله علاقه استوار انرژتیک در آسیای مرکزی کار خود را رسما آغاز نمود. در برنامه اصلا دولت‌های جمهوری تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان برمیگردد. مقصد اساسی برنامه این رسیدن به هدف‌های اقتصادیات سبز در بر میگیرد و چقدر که شما آگاه هستید ما استراتژی اقتصادی سبز جمهوری تاجیکستان قبول نمود. از اون جمله استراتژی رشد ساحه ساختمان برای دوره تا سال 2030 قبول گردید و در زمینه همین استراتژی که حاضر نامبر کرده شد یکی از مسائل اساسی این مسئله صرفه‌جویی و صرفه‌ناکی انرژی در ساختمان به حساب می‌رود و از جانب گروه‌های اکسپرتی در دام 4 سال سمت‌های هماهنگی مسئله در بین دولت‌های آسیای مرکزی مورد آموزش قرار داده می‌شود و برنامه‌های جداگانه وابسته به دستگیری ساحه کار کرده می‌شود و از جانب اتحادیه اروپا برای رسیدن اون مقصدهایی که امروز جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است دستگیری مالیوی و تکنیکی به انجام رسانده می‌شود. تا این آغاز شوی برنامه 2 مرتبه از طرف گروه‌های اکسپرتی اتحادیه اروپا با گروه‌های اکسپرتی محلی همکاری نمودند
و برنامه مشخص نیست دایرین سمت تحریزی گردیده است و این برنامه در همکاری با وزارت و اداره های منفعت دار تحریزی شد و عین زمان برنامه در روند کارکرد قرار دارد و فکر میکنم که در روزهای نزدیک این برنامه بر موردی عمل قرار میگیرد و اون مقصدهایی که ما پیش گرفتیم برای رسیدن او گروه های اکسپرتی محلی نیز چاره‌جویی خواهند کرد. مسئله صرفه‌جویی و ثمرناکی انرژی امروز یکی از مشکلی هست که این تمام جهان را در بر میگیرد و از اون جمله جمهوری تاجیکستان که دارای اقتدارهای بزرگ انرژتیکی خود را دارد، یعنی انرژتیکی برقرار شونده انرژی به حساب می‌رود. بر همین خاطر امروز ما وابسته به ثمرناک استفاده بردن همین سمت نقشه چاره‌بینی خود را طرحریزی نمودیم و امروز ما از روی تحلیل هایی که وجود دارد 40% انرژی که امروز استفاده می شود این با بخش منزلی خودجویی منزل کمونالی وابستگی دارد. برای این صرفه کردن یعنی انرژی در این ساحه می تواند برای پیشرفت اقتصادیات مملکت یک زمینه خود را گذارد. یک سوالی دیگر من بعد به حساب گرفتم ممکن است که انرژی آلترناتیوی یعنی انرژی بودی یا اینکه آفتابی در این شغل حیات مهم البته در بناهای استقامتی برای البته در دایره این برنامه همه آن نمودهای انرژی که امروز کارکرد می شود در جهان از روی تجربه های پیشرفته جهان استفاده درست آن در منطقه های معین مورد آموزش قرار داده می شود، چون که امروز منبع‌های استفاده برای انرژی خیلی زیاد هستند و هر یک سرچشمه انرژی که هست در منطقه‌ای که با همون خاص است و مناسب استفاده برده می شود. از اون جمله در سایه ساختمانات نیست، یعنی منبع‌های آلترناتیوی در سایه ساختمان یعنی امروز بررسی کرده می شود و اون منبع‌های که امروز از نقطه نظر اکسپرت‌های جهانی یعنی ثمرناکی اون با یک اندیکاتوری معین یا نشانداد معین را دارای گشته است در دایره همون استفاده برای اون من بعد توصیه داده می شود. بیننده‌های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده اید و موضوع صحبتی ما امروزی ما در مورد اقتصادات سبز است. تاجیکستان نه تنها در سمت نیروی آبی ذخیره‌های بوی دارد، اینچنین اقتصادات سبز را در سمت کشاورزی نیز می‌خواهد انکشاف داده باشد. به جای نوری‌های مینرالی و کیمیایی می‌کوشد که با اصول‌های بیولوژی نیز عالمی رستنی کشور را حمایت نمایند. چون در گزارش اول سخن در مورد گرمخانه شهر ترسونزاده رفت، گزارش نوبتی ما از ناحیه کشانان ولایت ختلان آماده شده است و همکاری ما امانجان محکم درباره یک نوری بیولوژی با نام گوموس نقل می‌کند که متخصصان این ساحه با استفاده این نمود نوری بیولوژی می‌خواهند ترکیب خاک را قوت بخشیده حاصلناکی زمین را بلند بردارند. گزارش نوبتی از تلویزیون قرغان‌تپه شهر بختر. اگر قبلا پرورشی سبزواتی بروقتی در گرمخانه‌ها همچون شغلی درآمدناک اهالی دانسته میشد، امروز آن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی سبز به شمار رفته آب، نوری ارگانیکی و معدنی و قوه کاری را صرفه می‌کند. کشاورزان ناحیه کوشانیان با 180 گکتار گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده در مقیاس کشور از اولین‌ها شده محصولات تر و تازه بروقتی را به بازار پیشنهاد می‌نمایند. آنها در یک سال تا 3 حاصل به دست آورده مقدار زیادی آن را به منطقه‌های دیگری مملکت صادرات می‌کنند. زیاد کردن گرمخانه‌ها یکم سببش این است که خواجگیداران سهامداران خواجگی به کار مشغول میشن. حاضر ما اگر پمیدار و بادرینگ را استفاده بریم تا ماه فوریه، بعد ماه فوریه با دیگر نمود زراعت کشت میکنن. همین سال از 12 ماه هم جای کاری میشود، هم مزد مهنتی سهامداران میشود، هم به خواجگیدار درآمدی صاف به دست میارند. سلیمان شفایف از کشاورزان پرتجربه ناحیه کوشانیان است که در زمین نزدیک خود یکچند گرمخانه زمانوی بنیاد نموده به موفقیت مهنتی نائل گردیده است. موصوف ضمن توصیف تخمی‌های نوعی زمیره، وردمزه و رونر اسپانی که آنها را استفاده برده است، ذکر داشت که این نمودی پمیدار پیشپزک، سرحاصل، صفتاً اعلی و مهلت نگهداریشان زیاد میباشد. ما بسیار دیگر دولت‌ها را دیدیم که همین ساحه کشاورزی رو ترقی کرده است. ما هم در پیش خود مقصد گذاشتیم که گرمخانه‌های مایده را کندیم و گرمخانه‌های زمانوی ساختیم. طلبات امروزه قطعی بگیم جوابگو. حاصلش بسیارتر
بعد пешпазакан сирхи хушрӯ мешаванд, серҳосил мешаванд. ҳамин ҷиҳат мо ҳамин намудорро интихоб кардем. мисол муддати дуроз, мисол 10 рӯз, 15 то 20 рӯз ҳам ҳамин вайрон намешавад. мисол барои интиқол додан ба дигар давлат ҳам мисол талафот намеёбад ҳосил. сокини ноҳияи дӯстӣ Асадулло Сафаров ки беш аз 50 сол боз ба кишоварзӣ машғул аст, ҳамроҳ бо фарзандонаш дар гармхонаи назиҳавлигии қаламфури булғории нави исроилиро парвариш мекунад. ӯ ҳарорати гармхонаҳоро бо усули муосир нигоҳ дошта, дар он воситаи обёрии қатрагинро насб намудааст. ба гуфтаи бобои Асадулло, ин усул обро сарфа намуда нуриҳои маъданиро ба миқдори муайян ва бехато ба зери ҳар як кӯчат мебарад. ҳамчунин дар байни қаторҳои ниҳолон рӯидани ҳар гуна алафҳои бегонаро кам намуда ҳосилро меафзояд. барои мо расӣ ҳамин ина агар диҳқоне ки меҳнат кунад, меҳнат пул ҳаминҷа ба ина пул об аст, ҳаёт аст. агар меҳнат кунӣ ҳеҷ вақт инсон хор намешавад. мо 4 бача дорем, 4 бачаам ҳамин озои кори замини ҳамин худим 3 гектар замин дорем, ҳамин хоҷагӣ ҳамаман ҳамин мана ин қарвана 7-10 сотиқ мешавад, 10 сотиқ ҳамин вай дорем, Тифлиста дорем. ина дидестед, ина болгарский кордагим, инҷа тухмия, тухмра мекардем, ина инҷа гузаред, вай инҷа кӯчат кардем гулкарама. деҳқонони ноҳияи дурдасти Носири Хусрав дар якҷоягӣ бо олимону мутахассисони соҳа дар самти кӯчатпарварӣ корҳои таҷрибавӣ гузаронида, барои нигоҳ доштани ҳарорати мӯътадили гармхона аз усули табиӣ истифода бурда, ба ин васила хароҷотро кам кардан мехоҳанд. асосии ҳамин хароҷотҳо ҳисоби гармдеҳӣ мешавад. барои ҳамин бисёртар паҳн намешавад, чунки бисёр ҳизм меравад, бисёр газ истифода мебарад. мо ҳозир як усулаш термос мегӯяд, ман ахир термос кативай кардаги баъд гирди атрофи ҳамин Тифлис ба ҷӯяка кашида, ҳамин ҷӯякая алафҳо кати, алафи қоқ шудаги, баъд хазонрезо кати пори кати аралаш карда, ҳамина гар вай мекунен, об мепошин, ай худашон вай мекунанд, мепусад, баъд гар мебарад. айсоба ҳамин гарми инҷа қапида мест. ин як усули аввал ҳам одамо мекард, мо усули бобоӣ ҳамин инҷа ҷорӣ кардем, ин усулам усули нағз аст. сокини ноҳияи Вахш Муҳаммад Саид Абдураҳимов барои баланд бардоштани ҳосилнокии замин ва аз ҳашароти зараррасон ҳифз намудани ниҳолони сабзавоти барвақтӣ аз нуриҳои минералӣ ва маводҳои кимиёвӣ хеле зиёд истифода мебурд. аммо бо гузашти вақт замини назиҳавлигии вай камсамар гардид ва Муҳаммад Саид дар пайи ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли ин мушкилот аз интернет наворҳои дахлдорро тамошо карда, аз ҷумҳурии Узбекистон якчанд қуттии кирмакҳои истеҳсолкунандаи нуриҳои манфиатбахши органикӣ, яъне биогумусро дастрас намуд. он айнан мисли кирми лойхӯрак аст, аммо ба ҷои лой кирми калифорниягӣ порӯи чорво хӯрда дар худаш коркард мекунад ва дубора онро дар шакли биогумус хориҷ менамояд. ҳамин порӯҳоро дар ҳамин биореактор меномад ҳамин ҷоро, дар ҳамин ҷо партофта кирмҳоро ба даруни ҳамин порӯ меандозем. ин кирмҳо порӯро хӯрда обработка мекунад ва ҳамон обработка кардаи вайро аз елак мегузаронем, баъд ба ҳамон маҳсулотҳо меандозем. мисол ҳар яктаи ҳамин растане ки аст, мисол болгар, помидор, тарбуз, харбуза, дарахт, аз ҳама беҳтараш ҳамон вақте ки тухмро мепошад, манамин кадом растанӣ бошад, ҳамон тухма пошидан ба 100% рӯйда мебаромадааст, месабзидааст ва амалаш тезтар мешавад. кишоварзи номбурда барои муайян кардани таъсири мусбии биогумус ба афзоиши зироат, тухмии помидору бодрингро дар як вақт дар 3 ҷо хок, компост, биогумус корид ва дар натиҷа садвиши навниҳолони дар биогумус рӯида якчанд маротиба беҳтар баромад. зеро ба гуфтаи ӯ таркиби биогумус аз микро ва макроэлементҳои нурбахш бой буда, дар он тухмӣ, кӯчат ва ё дарахт 100% рӯида устувор мегардад. ин кашфиёт ки ба соҳаи микробиология тааллуқ дорад, ба технологияҳои биологӣ бар асоси бактерияҳо низ марбут аст. солҳои охир ин партовҳои органикӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва асосан дар саноати хӯрокворӣ васеъ истифода мешавад. ба гуфтаи сабзавоткор Камолиддин Раҳимҷонов, барои рӯёнидани ҳосили фаровон аз дилхоҳ намуди зироат, ба хусус помидору бодринг, дар баробари меҳнати шабонарӯзӣ ҳамчунин аз усулҳои пешқадами соҳа истифода бурдан зарур аст. зеро илмро дар истеҳсолот татбиқ намудан ҳамеша самаровар буда кишоварзро ба мақсад мерасонад. ин аст ки сокини ноҳияи Кушониён Камолиддин Раҳимҷонов пайваста аз пайи ҷустуҷӯи навгониҳои соҳа гардида, таҷрибаи натиҷабахши кишоварзони дохилию хориҷиро меомӯзад ва онро дар фаъолияти худ истифода мебарад. як ниҳолаш 2 кило агар бисёр ҳамин нашунамои ҳаво нағз биёяд, то дера бичинед, то 2.5 килора метавад.
ما یک دو سال اول به اصولی زمین در خانه کمتر که بود 6 سوتق به اصولی بابگی میشنوندیم. اصولی زمین 6 سوتقه بسیارتره. ایره به اصولی قطروی زمانوی کارش آسان. ناش و نموش نه. آیا بابگی ده ایره چیزش خوبه کارش آسان. بعد دوری اینده قریب هر روز کار کردن در کار خیلی آبمونی 3 روز 4 روز در اومده نمیشه با بابگی. 3 روز 4 روز در اومده نمیشه و این خیلی قطرگی ده آب رفته میگیری که در اومده کار کردن میگیری. برگش میزنی گلش تر میکنی میبندی میپیچونی. солҳои охир кӯшишҳои сабзавоткорони вилояти хатлон натиҷаи хуб дода ҳосилнокии маҳсулоти барвақтӣ бахусус помидору бодринг дар гармхонаҳо ба маротиб бештар шудааст. ин помидорҳои моро асосӣ аз ду ҷо омада мебаранд, аз вилояти суғду, аз шаҳри душанбе. мо акун нақша дорем бо 30 сотиқи дига дар поён замин ҷои ҷугорӣ аста, ҳамунам теплица карда бо ҷои гармхонаро кушод кунем. кишоварзон феълан дарк намуданд ки ба роҳ мондани таҷрибаи пешқадами соҳа ва истифодаи дурусти сарватҳои табиӣ махсусан обу замин барои ҳифзи муҳити зист муҳим буда он яке аз василаҳои рушди иқтисоди сабз дар мамлакат мебошад. барномаро идома медиҳем. дар минбари коршиносии барномаи имрӯзи мо қарор доранд комилҷон салимович шарипов, сармутахассиси фонди қарзии хурди имон. хушомадед мегӯям. чун мавзӯи суҳбати мо имрӯз дар мавриди иқтисодиёти сабз аст, ман мехостам дар ёд дорам ки соли гузашта бо чанд аз лоиҳаҳои шумо шинос будам дар мавриди тақсими гармхонаҳо. ҳамчунин ман аз таҷрибаи фаъолияти ин ташкилоти шумо бохабар ҳастам ки ба чанд аз нафар деҳқонон минтақаҳои вилояти суғд ҳамчунин қулфинаҳо низ масалан гӯем тақсим карда шуд ки то онҳо тавонанд ки як барои худашон ҳосил дилхоҳ бо усули муосир ба даст оварда тавонанд, яъне сатҳи зиндагиашонро беҳтар кунанд. ва ан ҳамин лоиҳаҳои фонди қарзии хурди имон дар амалишавии барномаҳои иқтисодиёти сабз то кадом андоза ҳиссагузор шуданд? фонди қарзии хурди имон зиёда аз 20 сол дар тоҷикистон фаъолият мебарад. фонди қарзии хурди асосан мизоҷони фонди қарзии хурди имон соҳибкорони хурд мебошанд. ҳоло фонди имон дар се раванд фаъолият бурда истодааст. якум маблағгузории анъанавӣ, яъне додани қарз барои кишти зироатҳо, кишоварзӣ, барои истеҳсолот, лизинг, яъне иҷораи молиявӣ барои додани гармхонаҳо ба аҳолӣ. баъд боз мо ҳамин соли сари сол як қарзе ки барои вай дастрас шудан барои вай кардем, қарзҳои онлайнӣ. одамо метавонанд аз хонашон шишта онлайн қарзи худро гиранд, ба вай нарафта, ба бом нарафта. мо соли 2012 боз гармхонаҳо мебиёрем аз давлати Русия, заводи Агросфера ба аҳолиҳои ҷамоати Очқалача, ноҳияи Бобҷонғафуров, ҷамоати шаҳри Исфара, Кони Бодон, Ғончи, Зафаробод дастрас кардем ки вай барои назди аҳолигӣ вай карда шудааст, мутобиқ карда шудааст. одамоне ки мисол дар хонашон мешинанд вайро буда рост карда истода, аз вай дар зимистон даромади иловагӣ мегиранд. яъне вай чӣ мебошад? аз ҷиҳати экологӣ тоза ба вай мисол ягон хел гармӣ намедиҳанд, вай болош полукарбонат мешавад сотувӣ, аз нури офтоб гармиро мегирад, гармиро ба берин наметиҳад. аз ҳамин нури офтоб маҳсулот тайёр мешавад безарар. ҳам сифаташ хуб, ҳам баланд мебошад. бале, ташаккур. ман дар хотир дорам чанд гӯем дар ҷамоати Очқалача чанд ҳавлиро ман низ худам бо ҳамроҳии шумо иштирок карда ана ҳамон соҳибони гӯем он нафарони деҳқононе ки дар замини назди ҳавлигии худашон бо андозаҳои гуногун харидорӣ карда буд. ман аз шумо пурсида ҳастам, натиҷаи ҳамон шуд ки масалан барномаҳои парвариши қулфинаи ва тақсими гармхонаҳо барои анҳамон деҳқонону истифодабарандагони гармхонаҳо воқеан маъқул шуд? бале, албатта мо пеш аз ваи оғози лоиҳаи қулфинаи калифорнӣ мо аввал ваи омӯзишро интихоб кардем, яъне ноҳияи Бобҷонғафур, ҷамоати Очқалача ки мардуми инҷо зиёда аз 20 сол бо парвариши қулфинаи машғул мебошанд. мо қулфинаи калифорниро дар онҷо какби демоплощадка ташкил кардем. сони занҳо, фермероно дар онҷо омӯзонида чӣ хеле ки бо парваи нав усули нав парвариш карданро ёд додем. яъне мисол ба рӯи замин плёнка кашида
дар бори плёнка қулфинаиро мешинонанд ва аз ҷиҳати экология тозаш ҳамин ки ба лой намерасад тоза озода сони инчунин парвариши бо оби қатрагӣ яъне ҳам об кам сарф мешавад қувваи барқ кам сарф мешавад ҳаминро ба вай кадим мисол халқ ҳозир дар моҳи дар фасли зимистон ҳам рафта дар даруни гармхона бо чӯбҳо ва сохти суд баруни хок монда қулфинаилро истеҳсол карда ба мағозаҳо бо нархҳои баланд фурӯхта даромади иловагӣ гирифта истода яъне мисол даромадашон зиёд шуда истодааст то ҳол мисол расадошро зиёд карда замини киштро зиёд карда истодаанд ҳамон гӯем кӯчатҳоро ба ҳамсояҳо шиносони ҳамсояҳо дода истоданд фурӯхта истодаанд мисол пеш мо 1 гектар ташкил карда бошем ҳозир зиёда аз 20 гектар фаъолият бурда истоданд кишт карда даромад гирифта истодаанд вақти суҳбат онҳо бештар аз таҷрибаи худашон чӣ мегӯянд яъне ҳамин усули муосир онҳо фаҳмиданд ки воқеан бо усули муосир агарчи онҳо надонанд ки ин иқтисодиёти сабз аст аммо масалан ҳамин бо ҳамин усули муосир гирифтани ҳосил барои онҳо воқеан манфиатнокиашро эҳсос карда истоданд бале эҳсос карда мисол нархи пештара қулфинии истеҳсол мекардӣ ваҳо нархаш арзонтар буд ҳозир мисол ваҳо ин қулфинии калифорниро ва и албиома истеҳсол карда бо ду маротиба нарх фурӯхта истодаанд ду баробар қимат фурӯхта истодаанд инчунин дар зимистон дар мағозаҳо мебошад яъне 4 фасли сол ин қулфина ҳаст ва гузашта аз ин шояд бинандаи мо нагӯяд ки масалан инҳо ёд доданд ки инҳо қимат фурӯшанд баръакс яъне сифати он қулфина фарқ сифаташ баланд бо ҳаҷмаш калон маззаш дига хел маззаш мисол ширинтар ва масъалаи гӯем гармхонаҳое ки аз болопӯшаш поликарбонат асту гӯем ҳам аз ҷиҳати гӯем ҳам шумо агар хато накунам онро ба таври лизинги метим иҷораи молиявӣ метим яъне мо ҳамон маблағе ки ҳамон гармхона вай шудааст як қисмашро онҳо пардохт мекунанд мисол аз ҳамон маблағе ки мисол 3000 сомон бошад 10%-ро пешпардохт мекунанд 300 сомон мондагишро мо бо какби 18% ҷадвали пардохт ки метим ваҳо кам пардохт карда ва чизро аз они худ карда мегиранд гармхонаро ташаккур саволи навбатии ман дар мавриди ман қисмати гуфтем ва умуман мавзӯи суҳбати мо дар бораи иқтисоди сабз аст иқтисоди сабз гӯем роҳ ба мондану кор ба андохтанаш душвор аммо як гӯем то марҳилаи гӯем як натиҷа дода нашад аммо ин иқтисодоте аст ки пеш аз ҳама барои экология барои муҳити зист ва ҳамчунин саломатии инсон фоидаовар мебошад анамин иқтисодоти сабз ба ояндаи иқтисоди тоҷикистон чӣ гуна манфиат расонда метавонад ба андеши шумо манфиат расонда метавонад ки мисол барои мисол то рафт ваҳои каммасраф вай карда истодааст ин барои нерӯи барқ сарфикорона истифода бурдан якум манфиат мисол мана ҳозир автомобилҳои электромобил дароварда истода соҳибкороно инчунин ҳаворо аз сӯзишворӣ мисол вайрон мекунад ҳаворо ин аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад сони таҷҳизотҳои мисол замонавӣ соҳибкоро оварда истоданд барои автоматизатсия кунонидани иқтисодиёт истеҳсолот ҳамин ин гӯем як намуне аз иқтисоди сабз аст минбаъд масалан дар фаъолияти кории шумо боз кадом паҳлӯҳое ҳаст ки бевосита бо мардум шумо ба мардум гармхона додед мардум манфиатиша дид аввал шумо гирифтед баъди шумо фарз кардем ҳамсоятон манфиатиша дид ва нафари дигар ба мисли як сарафанни радио кор кард ин чиз ояндаша чӣ хел мебинед оянда мо мисол ҳозир мана маҳсулоти қарзи нав ҷорӣ карда истодем ки барои харидани электромобилҳо бо фоизҳои пасттарин сони барои мисол шахсоне ҳастанд ки обё вай гезҳои оби барқи майда месозанд барои ҳамон сармоягузорӣ кардан нерӯгоҳи барқи оби хурд барои ҳамон сармоягузорӣ бо фоизҳои пасттарин сони ба корхонаҳои истеҳсолӣ барои автоматизатсия кунонӣ бо фоизҳои пасттарин қарзҳои мисол нав бо фоизҳои пасттарин барои он ки соҳибкоро аз вай гирифта даромади изофагӣ гиранд манфиат бинанд бале ташаккур бинандаҳои арҷманд дар минбари коршиносии имрӯзии мо қарор доштанд комилҷон салимович шарипов сармутахассиси фонди қарзи хурди имон барои иштирокотон ва посух ба саволҳои барнома ба шумо ташаккур мекунам. Бинандаҳои арҷманд
ما امروز با همراهی شما و حضور کارشناسان موضوع اقتصادات سبز را بحث و بررسی کردیم. تاجیکستان دوام چند سال اخیر در مسئله تطبیق برنامه اقتصادی سبز کارهای شایسته را انجام داده ایستاده است. پیش از همه بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی، تشکیل گرمخانه‌ها، نصب پنل‌های آفتابی و گنراتورهای بادی، استحصال بیوگاز، این همه از اقدامات کشور ما به این سمت می باشد. در بالا گفتیم که چون اهالی سیاره سال از سال زیاد شده ایستاده است، ضرورت و استفاده ذخیره‌های طبیعی نیز زیاد می شود. استفاده همه ذخیره‌ها از پس خود در برابر کارکرد از خود پرتو را می گذارد. اقتصادات سبز قریب که پرتو ندارد. این قدم انسانیت برای نگهداشت توازن محیط زیستی در سیاره است و پیش از همه برای سلامتی نسل آینده روانه کرده شده است. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر خانه باد و سربلند باشید. انرژی گرمایدهی در فصل زمستان کدام است؟ جمهوری تاجیکستان ذخیره‌های بوی گیدروانرژیکی دارد. نیروی برق امروز برای ما منبع روشنایی، گرمایدهی و هم پخت و پز گردیده است. در فصل سرما افزایش و مهمیت این نیرو بیشتر احساس می شود. کدام نیروی الटरनेटिوی گرمایدهنده موجود است؟ پنل‌های آفتابی مشکلات انرژی برقی را حل می کند؟ این موضوع در برنامه نوبتی نبض زندگی مطرح می گردد.